1 plus 1 jednako je 2. 1 i 1 su 2. Znači, 1 i još 1, djeco, to su 2. Ne može biti 5. Ne može biti 5. 1 i 1 svugdje su 2. Ja malo prije govorim tamo da su 1 i 1 2, da ne može biti 5. Pa je tako, djeco? 1 plus 1 su 2. Ne može biti 5. Šta me ljute? Samo me ljute. Draga moja dječice, ja ću vama sada pročitati jednu bajku za laku noć. Evo ovako. Večeras ćemo se uspavati uz priču Androkle i lav. Androkle je bio siromašni rob. Jedne noći, umoran od bijednog i teškog života, on pobjegne i sakrije se u pećinu. Kad odjednom on ugleda ogromnog, velikog lava. Lav se pojavi iz tamnog dijela pećine. Androklo se samo prepao, stao ispred lava, prepao se, ali je zapravo brzo shvatio da ta životinja, da lav nema namjeru da ga povrijedi. Znate, djeco, lav je šepao i cvilio. Onda je zapravo Androkle shvatio da lav u svojoj šapi, lav ima trn. I Androkle se sažali i izvadi trn iz šape lavove. Kako je Androkle izvadio trn, onaj lav se onako samo trznu i izleti iz pećine. Nema ga. Otišao. Ćao. I onda je prošlo nekoliko dana i Androkla uhvate stražari njegovog vlasnika i odvedu ga u Rim. Da, draga djeco, on je morao da se bori u cirkusu protiv divljih životinja da bi zabavio cara i publiku. Androkle je ušao u arenu goloruk. On je bio potpuno spreman da sve izgubi. Gotovo. U tom trenutku podiže se ograda na kavezu i iz nje izjuri ogromni veliki lav i baci se na Androkla i obori ga sa leđa. Androkle zatvori okice misleći: ja sam mrtav čovjek, gotovo je, ja sam mrtav čovjek. Ali iznenada osjeti kako ga lav njuši i liže mu lice. Kad je on otvorio oči i pogledao u lava, zapravo je shvatio da je to onaj lav kojemu je on izvadio trn iz šape. Hej! Pošto se on začudio da će ostati živ, da je to lav kojeg on poznaje, car vidi tu situaciju, priđe Androklu, zahvali mu se i oslobodi ga. Od tog dana Androkle i lav živjeli su zajedno i nerazdvojno. Pogledajte vi, djeco, koliko tu ima jedna divna poruka. Ako nekome nešto pomogneš, onda će to tebi da se vrati. Eto, da recimo igrom slučaja Androkle nije pomogao lavu, lav bi njega pojeo dole među tim svim gladijatorima. Eto, draga djeco, bila je ovo jedna lijepa poučna pričica za laku noć, a ja vas sada molim da idete na spavanje. Puno vas pozdravljam i vidimo se sutra. Ćao i ljubim vas.